Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Amag, Dakamiti for Decade Duo, Liwliwati OFW, Liwliwati amin nga Ilocano. Itay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karumo ada kami, manen nga FTD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karumo ada kami, manen nga FTD, amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Okay, yan ang baga pangkalto tayo amin. Siyempre, tagati pa kaya may Manong June, tagati with John Mark Pastor, ket makadwayo man ti another 3 hour of live music and some sort of fun. Dito lang po numero uno nga programa at kami manan dito 104.9 XFM Santiago, exciting. And yes, exciting nga talaga ta adu apo iti sorpresa tayo tatangal daw. And umuna apong panat mi kita siyempre kahit kung kablaawan ti belated happy birthday at ibalasan ko John Feliz P. Seriales last Friday. Yan, and congratulations to my son and kadagitay kaklasin na nga nagpin and cupping
sa Jaya St. Mary's University iti Kalman. Ayan, that's why adda kami pa lang nga po iti kangatuan top of the world nga kuna nga ragsak ta syempre nag-solemn the Jaya napasamak nga capping and pinning. Ayan, DJ St. Mary's University. So once again, happy birthday to my daughter and congratulations to my son, Jason, and upcoming ni Justin met anyon tungkol tati achievement na kalalantan sa kanong ako candidate for Mr. SMU kitantay man ti kalaing natatanga pumorma tatay politiko. Anyway, nya matirarami din niya po, please relax and ikatintay pa lang amin di kita problema iti bagas di kita basit na apit na dita never mind adan tulat naman ang panawen na po nga dungumato iti apit. And good afternoon kini Fausto Olipas, pa shout out ko na from Nueva Vizcaya. And Imelda Tulio, anay bangal daw yung mga idol, shout out man iti Tulio family dito Cabarrugis Quirino, Ken Cortez family, DJ Saguday Quirino idol, Jayman Ayatenka, salamat. And Juanito Sebastian, pa shout out Abaya family po sa San Nicol, Pangasinan. San Nicolas. San Nicolas ya? Wala nga San Nicol. San Nicolas. Kikitam San Nicol ko na naman. Baka umakar dan San Nicol. Okay. And first request ay ayaten ka isong apat ganta man dita nga sonata ay ayaten ka para kada kayo abo dita ay naman julugan nan Quirino Saguday and Cabarrugis. Ayaten ka inggan at tungpalbiyan dinto mamaliw dinto manasanas nubaybay anak laksiden to'y ayat tungpal kunton liday kinadaksang gasat ay ayaten ka nga ipangpangruna dintuket agsarday nga inkaidumduma Banak ketsyat tiranggasam banak kunton patay anak alkaldaay ayaten ka inggan at tungpalbiyan dinto mamaliw dinto manasanas nubaybay anak laksiden to'y ayat tungpal kunton liday kinadaksang gasat ay ayaten ka nga ipangpangruna dintuket agsarday nga
Amanos na lang, tama nagkuntot luday ko na. Liday ko na kumakan pa tayo mo at nasumbrek so ba nagkuntot luday ko na. Sige mo, inulit mo mo, edi panawon nga na ikoreher ko. Okay, the number to dial po, nagdikit na kumablaaw, 0905-808-1259. Ayan, kat, damda. Tanga gusto mo tawagan. Okay, kanteng kong taway. Sakbay nga bumasa tayo man na po kita kalikagom yung. Okay, good afternoon. 31-4-34-14. Hello. Yes, hello. Okay, go ahead with your greetings. Ating, ano ba ito? Nagano dito yung boses. Si Baste. LV, si Baste. Juan Katropa. Ayan. Kaming kablaawan kayo ti Naibag-Aldaw and nagiti tropang masayahin ni Dal Antonio, ni Michelle Alonso, ni Carol Gamay, ni Rosan Asuncion, si Barungan miyembro nga ni Ella Mabalnesteros, and nagiti sa bali nga grupo ni Eliboy de la Cruz, ni Roger Dalicon, and nung nangaunalapan nila kay Coster. Okay, thank you so much. Sa Jelaang. Mabalin ka dyan, Coster. When, sige. DJ man, ibang-iba ka talaga. Ibang-iba ka talaga. Okay, matungpal. Matungpal ating LV. Okay, bye-bye. Okay, nga rod, kakunan na dito kabalong YouTube. Bueno, happy Sunday mga idol. Request ko man jay Sika. When no, Adda akon biyag ko. Agyaman, God bless. FCD from Bobs 15 and Nilda De Leon. Hello, kunana. And the like and share po. Kuna naman ni Juanito Sebastian. Nabasa mo dito yan? Hampay. Digay makimbaba. Nanti Lorelei, nabasa man. Hampay. Hello, June and JM. A blessed Sunday. Request ko man jaya. Kasmakitam or Cactus. Thank you. Regards and hugs to both of you. Ayan. Yes, likewise, Manang, and thank you so much. Ayan, nanyaman day jay amumlatan dekadi. And we will be seeing Kabsat Bong Totok soon on the 22nd. Advance happy birthday Kenka. Okay. And have a safe trip. Ngarud, kansya ng taman ito Cactus nga request ni Manang Lorelei. Ano kasmakitam? Okay, later on. Kaya mo dito kas makita mo. Sige nga rod. Emotional impact na pala nga rod. Dito nga minggit na pluan iti emotion dating sonata. Kas makita. And of course, para kadagitay adaan mo at apot yung ingingutan ti biyag. Pimpin na tagda. Kas makitang bayat di panagdenatan. Kas makitang adun naglablabasan ta. Kas makitang masapul ta tunggal maysa. Di kay papanang tipod nung ayan. Kas makita Kas makita nakapimpintas kalata. Kas makita ang mauyong apay laken ka. Kas makita ni patay latmang magsinga. Di kay papanan tipod nung ayan. Kas makita aglabas man tiado atawen awan iti dwadwa.
ang may libro't istoryata. Tapno maamonda, tipod mo nga ayat, taliyawin data. Tapno maamonda, tipod mo nga ayat, taliyawin data. Okay, the song called Kas Makita Mo, ano kay Emmet nga magiganti original English version na kinasyon ni sino man nakanta to yan? Look at us. Look at Us by Basta, Jilakay. Vince Hill. Wow. Vince Hill. Okay, thank you. Kuna naman ng Laurelie. And of course, Fausto Alipas. Kuna na pa kablaawak man apo ni Junjun nga ng lead. Tawan kinita na nga naglako. Naglait ko na na. Nang laad ko naman. Nang laad. Whatever. Tek maawatan dayta. Okay, napit sa marino. Ayan, Nang dito yung laad. niyo. Hello to Ma'am Clarita Sungkuan Makayanan. Yes, good Of afternoon. DepEd. Belated Happy Teacher's Day. Yeah, of course. Yan. Kita. At itong tibok na deta nga, ma'am. Haha. Hi mga idol, pa-shoutout po watching here in Ilagan City from Manilin Rapadas and Jen pa-shoutout naman dito'y Bagabag, Nueva Vizcaya, lalo na dito'y Lopez Junk Shop, papaleman tayo arak para kinilakay ko ang martag. Wow. Hi, I'm present from Porterville, California. Ako na naman ikap sa Charity Yeah, Lianes hello nga. down to Charity and Charm. Indoron ti pasyente. Yeah, congratulations to Charm. Yan, nagagangat ti grades na. Yan. Hi idol, pakibati nga po ng happy birthday yung tita kong si Bebs Carpio. Birthday niya po ngayon. Yan, taga-Batal, Santiago City po siya. Para-request po ng Rivers of Babylon. And hello po Kuya June and John Mark. Blessed Sunday po. Pa-request po ng zombie. Yan. Zombie ko na. Apa yun natin DJ? So DJ ako ni? Wana jitut ko. Oh, okay. Now I know. Yan, hi to Kulama family, all viewers and listeners ti Barangay Makalawat, ang adanan listening from NCR from Ram Aurelio. Ayan, katropang Ram Aurelio. Ayan. Kanaman ni katropang Salome Francisco. Magandang tanghali Idol John and John Mark at sa lahat ng nakikinig sa programa mula dito sa Bagong Silang, Caloocan City. Ay malugod na nakikinig. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming Sampay dito programa. ibalong, sakbayan ko mansyon ta ulit. Apakablao man, kini Ricky Fernando L. Gameng, my male version, iti happy 30th birthday. Kastamat kini Sofia Arwana Bernice L. Basco, nga apo ko nga Inglesera on her 5th birthday. Oh, Okay, agudanda. gidanda. Kita mo pinagtatype na deta nga maestra. Tilad na nga matugtog ko lang na. Hindi na. Agudanda. Ano na? Ah. Nagkasangay itang aldaw. October 8 nga oray no awan ita dito iketa. Nabara nga iya brasak. Tinabara akablaaw ko siyempre nabarang inya. Siyempre nabarang mo lang nga tumonting kanyada. Okay. Kastamot ti kaanakak nga ni Alger Lazaro Mora iti Chaga District Hospital. Hospital. Awan dapat ti A na da dyan. Wow. Hospital. Nangarot ti kaya mo kanton. Parmi. Ganda. Conforme. Okay. Adya, adda akong biyag ko. Wala natin request na gaya mo. Po, dito man. Sika, wenno, adda akong biyag ko. Ay, okay. Kat kita kababol ti political jingle. Okay, mabalimpay apo. Wala po. Bakante pa iti oras. Noham man ma-deliver on time. Makabasol yun. Ibagamin tulat lang nga late kayon. Okay. Adda akong biyag ko. At ng tulat ta. Agtep kabili. Adda akong biyag ko. Awan. Sa bali ata nga folder. Okay. Where? Ito. There. Yan. Yan o, ta. Yeah. Okay, ngarot. Kada kita pinanawan da. Yan, para kini Bob's 15. Ikaw. Adda akong biyag ko, di mo ipasapat na sakit nga ikikita.
Kasenday tadwa-dwa agpalawag man di kinapudno na tunggal ka sa ngay mo siyak tay di makaidna amok nga di gustuem ada alta sibay mo nga aglalailuken ka adut nagkurang tauray laing surat di kan masubalitan hindi na kaya asawen nga awan kam dito'y nakem kurang aklat panawen no isut pa kunaam adi ka ay ayaten dayto'y metilag-lagi pem di ka kuman sinubliana diyan kuman nagpagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan adut na kuranga tauray laeng nusurat di kan masubalitan ngem din na kaya asawen nga awan kan dito'y nakem kurang aklat panawen no isut pa kunaan adi ka ay ayaten dayto'y metilag-lagi pem di ka kuman sinubliana diyan kuman nagpagpakitan tadyak kaya ka masaktan diyan kuman nagpagpakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan. Okay, Apo, dito Apo ti nangitulod kita tayo iti oras may 29 minutes past the hour of 12. Katagsubli kami with more songs, more requests and dedication right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City, Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. Don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Ayan na!
nagsubsubliabo na kita pagkayami, of course. Special thanks to Rainier's Private Resort Katropang located at John Mark. Rook 3 San Sebastian, And, Ramon nakita Isabela, ito pa in nga, front of San Sebastian Integrated greetings School. pa lang. Come and enjoy the following Okay, ako na amenities. nangaroon ni, Private pool with big cabana, Fausto KTV room, Olipas. wash Ayan, area, pa-shoutout man idol from grill Nueva area, Vizcaya. And air-conditioned Victoriano pool, and Almojera. the whole 2 villa. PM mga idol. Rainier's Kablak mo ni Private Boss Resort, Jakong and for Boss inquiries and Joey reservations, Pagkaliman, please Rivers of call Babylon. Thanks po, and dito po, 0955-573-9706 or visit their Ayan, yan, Facebook yan, yan. page. Rainier's Private Resort. Pakikablang mo ta nagayay dungag na parang nga pa nag-ulo dapat na dalang kumilaw. Ano ni Jen Jen. And hello po, shoutout dito sa Adda kami Divisoria. manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Miss Larina Flores of Quebec, Mama Marie, Canada. ken Nanay Anastasia, iti San Mateo Isabela, Giyaman Akmanong June, ken Kuya Amak. And good morning everyone. Happy Sunday to you all from Samuel Godwin. Para guys kono jay kurkurantong kana naman ni Ading Levi J na Kiwag. Mangantayon from Dong Jeff para naman. Ayan. Idol, happy Sunday. God bless. Check jay guard you. Jay bangir idi. Jay bangir nga estasyon kana. Umakar kayo nga yaman kana. Isa nga umakar ka mo dito yan. Brian Abad Labog. Okay nga rod. Tanga, i-fix mo ta. Ito mo rin ito. Okay, di ba? Yan. Hello, idol na yung panggal daw mo. Kabla ako man na dagitig ding dingag dito. Aglipay para kasi jay unang. Unang? Unang. Okay, anong roti kantaan tatata? Dito yun, si Lepet. Paano, request Manong June. Ay, hello Manong June and John Mark. Happy Sunday. Please sing si Lepet. Thank you. It's Maribel Garcia from Salinas, California. Yeah. Okay, basta na California talaga kantaan mo. Tanga-tago Si Lepet, Unang, Okay. Korkorantong. Nagkijay request daw po. Okay nga rod. Uno namin yung kurkurantong. Nabayag nga mga nakantadatan. Okay. Oh. En Max ti motor akayat ko tanag ka-er ken nagwapo tapno ni sikig-sikig ko nagpatarayak yaglipay kirino hinulhulog tay motor ko wa atawen inlipas ko kunaklaket no natorpos ko ginuyod meten ni tibang ko. Adtoyak nga agrek-reklamo, te kolektor nga awan resibo. Nagtalay kag takasinsin ko, ngamsyak metenti na niloko. Dinamit gayam inrimrimit, amin nga hulog ko na kinupit. Tataadan ti pulpulis sayang tinak impak pakabi. En Max ti motor akayat ko tanag taer ken nagwapo tapno ni sikig-sikig ko nagpatarayak jay kirino hinulhulugak tay motor ko wa atawin inlipas ko kunaklaket no naturpos ko goyoden meten itibang ko. Adto yak nga agrek-reklamo te kolektor nga awan resibo nagtalay kag takasinsin ko ngamsyak min inna niloko dinamit gayam inrimrimit amin nga hulog kon na kinupit tataadan ti pulpulis sayang tinak impak pakabi aray. Sayang tayo di bolt side mirror by Sorantel Grip Busina. YSS siya, ngayon pakabit ko. JBT, katampot so, tapax bracket, elevated switch, mating crash guard. Nagtistigan yung pagkat ko.
kasyalan Yeah. na Jai. And thank you so much for requesting that piece. Ngayon nabayagan nga. Why, nga man Ata nga. na kansyon. Kanta. Kasi iti medyo kay kami abot, di hang kakangkantami lang din namin sa kay pakantayo man kasi mas kikit mi di napayag mi nga nakantan. Yun. Ayan. Parakes po ako ng... parakes po ako. Mabate ato eh. Ayan. Pagilit po ako sa Family Gloria dito sa Divisoria at Nagasikan. And sa Batal. Ayan. Baladad Family at anak ko sa Singapore, Poland. Salamat po nga naman ni Wilma. Saint Spot, nalpas mata Saint Spotten. Madipay. Hello, Brother June and John Mark at Tuyak, Japan. It's ita as OFW ken kanayon na nga dumdumngeg. Pakablao man kadagiti staff nga nagaget ken asisingpet iti Heavenly Springs Resort dita Bambang Nueva Vizcaya. Christian song man. Oh. Blessed Sunday Karuba watching here in Hong Kong from Jufel and Tingin. Okay, she's asking for the Christian song. Nangaruti ko ba lang? Oy, wait lang Happy Sunday, Idol. Kablawan na kami mo dito. Alfonso Lista. Ifogang kanay nga agbuy-buy ay tilabyo. Nga duwa. Wow. Request man, binungor ken budong. Wala na. Okay, unang tingin rin Christian song ta medyo kasakit ko tiko eh. Ano tingin mo kantaan balong? Agisi You Raise Me Up siya. Ana ba? Still? Still, okay. Kaya matani. O kaya Lead Me Lord. Po, mga pa-effect na ako. Sige, Lead Me Lord. Eh, Christian song garad ka no? Lead Me Lord man titiraan ta. Actually, ato ti Christian song meta. Siyempre, kumakansyon kami mo titi, simpaan. Yan. Okay, Lead Me Lord. Ladies and gentlemen, the one and only... Carife Live. No, mamati ka. B mo na spelling ng V. Gary B. Ano, jibingay na kwan. Bugus. Okay, seryoson. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord. Lead me on my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you
time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So please lead me, oh Lord, lead me, Lord. Okay, the number to dial abo 0905-808-1259 kadagiti kahit na abong manggagan when agsalita mismo itirekta. And hello po kayo June. Dato mo tawag kami kahit sa mga Sumarot. Okay. Okay, good afternoon. Hello, sir. Okay, sino na ito? Sige, ma'am ni Ma'am Teresita Heron. Ay, taga-Ambatali. Ay, taga-Ambatali. Diyay akin igam iti voters list. Okay, nga Rod. Kung mablaw kan kabsat. Eliboy tinagan ko, sir. Ah? Eliboy. Eliboy de la Cruz. Oh, de la Cruz. Eliboy. Okay. Mano kablawak, sir, talo lang. Ay, lima tata lima. Okay, nguma nga ito dati. Hindi na pala, basta talo, tatagat 5. Tanong misal, pito kas dyan. Babag. Muna naman ang kablawak man ni Ma'am Teresita Heron. May isa. Okay, may isa. Kumari Kameli. Dua. Ni Richard Heron. Hello. David Juan. Elvikin pati ba? Lima. Lima talaga. Okay, kaya pasaron mo man dahil pagyaman naman ni Kabsat Nelly. Ajay pasarabo na kasi insuot ko nga panang pin kini Jason Di Calmon Wine. St. Mary's isong Otak ko, sir, datin regalo na mo ni Ma'am Heron Kinyak. Wow, amok gintit na kanyam. Sir. Rebis ko nga. Sapatos. Wow! Social ay, Diyos ko. Mali ka ko parang antitisi kanyak at. Awan sapatos ko kanya. T-shirt. Ayan. Anyway, anyaman. Ititid na ka tayo pagyamanan tayo. And, Sir, agpukaw-pukaw ka, medyo nababansagat umuli ka nga tayo magat dam. Ano medyo... Sir, may rin? Okay na. Ada man request ni Ma'am Heron, di kano man balsen serta ka sa lain na nagayag asawa. Wow. Sige. Tagapulot sa ano ka tinres na, di ba? Tagapulot Tagapulot. Idihan dagap apat jay ngim ginura da apat chum. Release me ti. Sa lain na, sir. Agkasama na ito kakait. Okay nga Radwan. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, ket timan iti sagot ta kada kiti dua ni Ma'am Tessie. Bueno, mas feel ko nga mga awagan so ti Antiticia. Okay nga Rod, para kada kayo da apo ang Batali Ramon Isabela Philippines 3319. Sipot pa'y di damdamo nga ka maserpat kas ka man latay dalayap nga nangalsan kaniyak kasaginaw biyag ko mantay kayarigat nudi kan na puros patay pagtungpalag an-anwem kapintas mo nga ing-ingutem unay di met kumaray asan ikwam nudong tengni patay agayat kaitan takasag sa diwampay yan tangay at tuyak nga at tarigagay.
Libot pa'y di damdamo nga ingka masapat. Kas nga man latay dalayap nga nangalsem kaniyak. Kasaginaw biyag ko mantay kaya rigak. No di kan mapurus patay pagtungpalag. An-anueng tapintas mo nga ing-ingutem unay. Di met umanay asalikwam nudong tenggi patay. Agayat kaitan takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. An-anueng tapintas mo nga ing-ingutem unay. Di met umanay asalikwam nudong tenggi patay. Agayat kaitan takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. Yan tangay at tuyak nga agtarigagay. As requested earlier abo, dagitay Tagda Alfonso Alfonso Lista. Okay, aglalo kini Tita Sinajen. Tita Santo Domingo. Santo Domingo. Yeah. Ini Tita Charlton Mark Kawilan. Oh. Tita Carly, Tita Santo Domingo. Good afternoon. Inta ko udikan kanta ko sa titik ko yung takon ni Kalinga. Manlalaok un-utong na minumur un kananda. Manggop-gop tas ilabong man inap tas si agudong. Kukurkurat kanda udong yasilian asitan otong. Wayo, wayo, Wayu wayu umali kayo, umali kayo. tamangan tako. Hey! Si Binungo. Sumansan sukta si Tiana, si Agudong unaiga. Man isiw-isiw ta si sayang sang na, sinsili unlaot na. Mayat koon utuon tako, nakarkaro no awat at baryo. Kasing pitpidong un minapanta kan adu din mitaminan na. Wayo, wayo, Wayu wayu umali kayo, mali kayo. tamangan tako. Hey! Si Binungo. Wayo, wayo, Wayu wayu umali kayo, mali kayo. tamangan tako. Hey! Binungo. Nagmamana tagpa-shout out ni Ode mo maawatan tinagan na. Jin Rapper. Una na. Pa-shout out po, request ko po yung estudyante Pulpul. Okay. Aha, kasunod na ka-shout out dito nagan mo Jin Rapper. Okay. Thank you, Brad, sa paborito ka data lead me Lord. Thank you so much. God bless and more abundantly. God bless you more abundantly. And dito
Joy. Tawanan tumutawag. Okay, we have another caller on the line. Good afternoon. Hello mga idol. Yes. Kumusta dito, Oscaris? Hanya taga-Oscar. Aglipay. Taga-Aglipay. Aglengag taga kwa. Sige, ma'am. Villa Pagaduan. Villa Pagaduan, Aglipay, Quirino, Isabel. Gustaw? Sa balay? Correct, sir. Ay, gustaw. correct. Okay. Okay. Dati 100 pesos load ko karod. Kumablaw ka nga rotan. Kalsat nga taga Villa Pagaduan. Sakbay ti amin, kablawang kayo man iti naragsak nga aldaw yun, sir. Aha. Kan kastami dagiti friends ko, Davide tropang masayahin, ni LBC Baste, Aha. Bel Antonio, ni Sharmin Joy Camaddo, Rose Ann Asuncion, Aha. Michelle Minyes, Ken, Oops. at anong latan nga friends ko, baliwala ni Ellie Boy, di nakmit nga in grade. Pukin ni Ellie Boy, kini kami lang tilima. Sir, inkiding momot nga men. Wan, oray si kanto naman minsan, liman tulat tamutan. Kagagan ng sidngan, anak. Tapno makaado, dagiti tumawag nga taga-tropang ligaw, ay tropang Masayahin. masayahin. Okay, thank you so much for calling. Ano day, Jay, i-request mo? Ajay man, balsi nga nakulit, ajay man, ananagan na ajay nakulit. Taga-pulot, sir. Okay, sige nga Rod, taga-pulot will be on your way. 3 minutes. Okay, and last piece tala Jay, taga-pulot ba lang? Taga-pulot. Okay nga Rod. Ayan. And Ngarod, kung basak pa, mapiti 2. sige. Kablawag man tinaragsak nga kasangay dahito kapintasan ti upland oil nga nakalaplapsat nga balasang ko naman. Janeline Marquez, we love you from your family. Rekas ko jay balse, pang balse ka no. Thanks naman. Sige dahito yung malangan, tagapulot, pang balse. Dinggem mo biyag ko, dinggem tingi baga, ay ayaten ka, kasta kamit kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, haditan na ginini. Denggem to'y gutog, gutog to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok po may payapay, tapnon maepan, iliw ken senlaay. Ililiwet di ka rin yuning, ayat di damdamo. Tinairot nga arako, abuyugan ti as-asog. Ililiwet di, agit na samsam, idngem tagapulot. Asa bayan tiyak, apros sa papiras ti bukbuko. Ililiwet ti areng-eng, magtitineng iti lapayag. Umay kan obyag ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, haditan na ginili. Denggem to'y gutog, gutog to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kato'y sibay, pusok po may payapay, tapnon maapan,
pansyon na ay Ililiwat ti karinyuni ayat ti damdamo tinayron nga rakot abuyugan ti asasog ililiwat ti agap na samsam ingem tagapulo asabayan ti apro sa papiras ti bukbukot ililiwat ti arang-ang mang titulang itilap Talaga nga pinapatangkan mo ng wow. areng-eng. Hindi kami manon. Kaya manan. Manon. Pero, mas may metlo tambat no medyo ilo nang mabasit. Madino na tangkan. Denggem to'y buto. Denggem. Buto to'y puso. Ha? Okay nga ro, dito oras kapag kayam, alauna, iti malam katag subli kami with more songs, more requests, and some prizes. Yan nga, courtesy of Rainier's Private Resort nga masarakan sa Jepurok 3 San Sebastian, Ramon Isabela. Yan, for your camping, ano nyo to yan? Palailang needs. Okay, Rangers Private Resort. Okay nga ro, nagsubli kami. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. Okay, acceptable po dito pagkaya mo still with you katropang June with katropang JM dito lang po numero 1 nga programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago. Exciting, talagang exciting po. And once again, thank you so much iti Rainier's Private Resort. Mga masarakan na po di San Sebastian, Ramon Isabela, and for your next event, when booking po. Yan, puko-puko di may isang speaker na. Aha, apang kailangan po di website da, rainiersprivateresorts.com. Okay. Daman ang tumatawag. Okay, sige man, alaan taman nga rod. Sakbay nga, agpasalamat ta kita sponsors. Hello, good afternoon. Good afternoon, Karuba. Oh, go ahead. Anya tike yung mapasamak. Mabalintag kablao, Karuba. One, sige, go ahead. Kablawak man, nagitipatak nga taga-Oscares. Aha. Ang amin nagdingding nga, Karuba. Adye lang. Ken mabalin nag-request. When? Adye man ka di request ko man di unang. Okay, para kini Lorna ako deta. Actually, diba? Amamum ni Lorna? Amin an Karuba. Ada ngamin ti gayam medita ang batali nga ni Lorna. Ano pilyado na ni Unangan? Antalan. Ay, kabisado ka, Karuba. Iso ti makingga po, no, apay na nakaaramid kami ti kanta nga Unang. Yan. Ni Unang Antalan. Okay, good afternoon, Unang, Lorna. Okay na. Thank you, Karuba. Okay. Ayan. Naikinig ako, sir. Ilang tulog na lang. Ha ha ha. Blessed Sunday to both of you from your comadre, Ma'am Venalyn Domingo Eugenio of the manager of PS Bank Santiago City. Yan, galing ng version nyo ng Lead with Lord. Kung na tayo, mga 12:45. Wow. Yan, galing-galing. Kung na ni Ma'am Venalyn. Ayan. Thank you so much, Ma'am Venalyn. So, nga ti karubam itang medyo masapol na ti agtukar iti
pasyam na apo kumangkansyon kami kada kita natayan kada kita birthdays. Awan ti at atrasan mi aglalo tatati sa bani man nga i-amortize na ni John Mark Pastoran na kay Ginoo. patulan ni man aming okasyonan. O diya agbubuksot pa lang agpabuking kayo. Nakarumaji man. Kino adangarot iti ko di ba? Dati nagpabook ka nyata nga madipengan na natay kinakabaan nakabuken. Okay. Ngamin request kanu ngamin DJ Ay to na matayak ko na. Wen. Di ticket ko og tugtog ko na. Isu nga nagpabook. Taga kon sa aji ang adanan sa. Wen ang adanan. Oo. In fact nagurnong pa DJ pa. Wa na nagurnong ti pagbayad na kanya. Kanyami, yeah. So sad talaga nga dajing istorya but it's true. Naman naganan ni nanay yan. Tay di nanay malagip mo pa yung ata. Gaputi kina kanain nga dumdumag kada kami dajiti nagbaling nga last will nan atay apay nya jugon unay. Data magay Lasadam. Lasada dito agun uni. Kita aman laeng. Okay. Yan. I love you. Ne, nagsasao. I love you. Oy, kita aman. Hello idol from JP Pasion. Ay pason gayam pason. Yan, mga tayo idol, request ko man dyan, suyo-suy, thanks for nanonood kay Rolando Jacinto. Yan. Pakabalawa man din, Teoy, Cagayan Valley, Caruba. Kuna na ni Master B. Yan, J-Lord Samonte. Naimbangal daw yung mga idol, pakishoutout man ti family Samonte and family Valdez ito, Purok 7, Baluarte, madamang agdundungog. Ano, jeg peso kung unay? Atin na sound effects mo, pinindok mo. Okay, mute mo pa lang, mute mo. Jay Balasiw iti taaw Adda balasang anapudaw Sadyay probinsya di ifugaw Inay-ayak kung ang pinanawak Ngam jak anilipat Itan ket main iniwak tangatang no panunot akal kalautan ingkamet imatangan bitwen intaming mengan mailiwakon keng kaunan Ketungkal malagip ko nga adda kaingot ko nga agpadpadaan di sa sangpat ko tapno mailiw-liwag ko daytoy nga iliw ko agkek lang dagiti ladawan mo sila agkib-kibin talang bit-bit wen jay tangatang isap tatak di kalipatan sikam tidong mo oo na They keep coming apo. Dagiti agpapahabol iti political jingle. They are now texting us.
Masapul mi nga talaga dagiti tataapo tane. Dahil una nga po nga sunat at sagot ko tayo ti Santon Vitamin C. Wow, dagiti Mag-invest sa iyong kalusugan sa panahon ngayon. Iba't ibang sakit na ang nagsusulputan. Kailangan nating palakasin ang ating immune system sa pagpapalakas ng iyong kalusugan. Kasama mo ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C ay gawa sa natural na mga sangkap na siguradong magpapatibay sa ating resistensya. Uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Protection mo all the way. 7 pesos lang kadagiti suking buti kayo, apo. Nakapoy ka nga talaga. Para sige. kanya. Okay, sige. Sample. That song was brought to us by Santon Plus Herbal Soap. Super friends yang sikreto sa magandang balatayan. Santon Plus Herbal Soap, napatunayan na ito ay mabisa laban sa pimples, katulad nito, acne, katulad nito, attitude, katulad niyan. At kung ano-ano pang mga skin diseases, natural ito, no side effects, made with natural ingredients like papaya, malunggay, guava, and mangosteen extract. Santon Plus Herbal Soap, ang kalaban ng mga skin diseases, now available on your favorite drugstores. Anak, paisa dyan, guni-uni ang kasino ka. It's the foreign objects. Tingnan mo lang. Okay nga rod, kita tayo nagtatayan at DJ pagkayam tayo dito Rangers Private Resort ang nang dead man na po iti pang papremyo tayo. Yan. Iso nga damdaman, nagpa-premyo tayo. So, kung na dito ipay at nag-message, pabati man uncle, ni nanay ko, nga madamang nga matmaturog, Sylvia Agustin. Pwede po kantahin ninyo yung sinasabi ko na kanta, uncle, yung Kusilapan Ka from Daniel Agustin. Umot impagana ng Kusilapan Ka. Hello katropa, karuba listening here in Dikamay Jones. Ayan, Dikamay 1 Jones. Agnes Dagdag, ti Nagna. And Julian Lopez, blessed Sunday mga katropang duo. Nagmayat man kita boses yung aduan na yung bangal daw. Salamat. And Violeta, ni manager mo din na kano nangag niya. Diyan mo nagdingdingag ulit. Ana. Nay, di ko narinig ko na ha 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 ko na. Sika man lang mang kablawon kini ko madrem. Okay, apo, iti kabintasan, iti so amin ang bank managers dito sa Santiago City. Kablao mi man, dete kanayon latang sumadsada iti aglaala ko iti foundation, max, and apo, ken lipstick nga nalabasit, of course. Siyempre, etap no napintas latati personality na. Inside and out. Yan. Pati uneg na saya at nga kadwa deta apo. Bank manager TPS Bank. Ma'am. Nakasegseglat. Naga na tayo. Ma'am Vinalyn Domingo Eugenio iti Makalawat Kabatuan. Yes. Basta ta Kabatuan. Makalawat Garaud. Makalawat ay diamantina nga yung nagparamit ti kwata yan. Iti jingle na. Okay nga rota. For 200 pesos cash, courtesy of Rainier's Private Resort, i-text nyo lang the title na dito nga sunata plus Rainier's Private Resort dito with your name, age, and address. Dito 0905-808-1259 tabakasikan ti mga bakit 200 peso load. Once again, i-text nyo dito 0905-808-1259. What is the title of this piece? Nagijig marmartilyo apo dita. Ada at dito'y adda ka dita. Ada yunay nagbaetan ka. Diyak amuno kasano ka. Nusungit niyet malagip na nga ta. Nubukod mo ay siksika. Buya kat letrato ta adwa. Di mo kadila marigna. Day di barat ayat ko ken ka. Tapno si katay di unay maila. Ala em susurat ko
Dain ka agbasa ngeno di mapne tarik nam agdayal ka tap tumawag ka urayet tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bay am nga iyap kaskuti I love you sikala malag lagip ko. So far, nagkatuta nga si mong bata. Ngem, ada tinaysal sa lumina ti songpat na. Adda ak ditoy, adda ka dita. Sige, martelyo pa. Adda yu unay, nagbaetan ta. Jak ammo no, kasano ka. No sumit nge, malagip na nga ta. No bukod mon, ay siksika buy-buya em kat litrato ta aluang di mo kadila marik na day di bara ayat ko ken ka urayet tatag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bay up nga iyap kaskuti I love you sikala malaglagip ko urayet tatawag mo biyag ko tapno may katanday ta iliw mo bay am nga iyap kaskuti I love you sikala malaglagip ko sikala malaglagip ko. Mungay, ado nga menti nag-resent iti answer na so nga napanday iti kultit. Suda ko mati na nga pa. Oo, no nag-resent dan ay kasi syempre mapanin di last. Sayang. Okay. We have a winner. Sino? Ato ni agpapada tayo so nga ikas alatan. Kasi ti pagkapatugan na ati ramay ko. Okay, datan. Awan na ka na. Dapat ada. Danagan. Okay. Tawagan mo. The phone, taga the phone. Yes. Kita mo nga magkamang ibabayin dito. Tamo na waiting for response ko na naman. Hello. Yes, Hello. hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Ayan, pakikapsutan niyo po di radyo yo. Okay. Pakikapsutan niyo basit. Sakbay iti amin. Anya ti title na di sonata? Sir, Ano title na? abdo di ka maila, sir. Okay. And your name is? Banji Amparado, sir. Amparado. Kung ano Amparado, tayo Amparado gayam. Okay. Nagsungbat-sungbat lang yung sir sa bali din na isungbat ko. Aya, okay. 59 years old from Gulak. Ay, nati Gulak. Iti, nagtugtuwan nyo idi, sir. Ito'y gulak. Abay ti kisinili. Awan. Ay, well, malagip ko. Dita nga imbagada kanyak di Uncle Berting. So, nagaramit ang Uncle Berting. At ti Uncle Berting ka, di dita. Ado, sir. Ay. Sige, orayo mga load. Wino Gcash. Anya ti kayat mo? Latan, sir. Regular load dati po nga may mga number. Udi, sir. Ano ate antay smart globe ana.
TM. TM, okay. Mano din ang bagan na? Sang gasot? 200 peso 200. load. Okay, orayan Okay, nga sino ron. ko po tika yung kablawan? Sa blawak nila kay ko, sir, ni Dario Parado, saka ni dagiti kakabsat ko nga Padilla Padeha, Padilla Muntos, One. dagiti litan, sir. Okay, nga ron. Sige, orayan nyo ka load monte na. Well, sir, babalik na ko, sir. Ana. Kula bidang, adi kantari GM. Kula didang. Nalipatak sa mga G. Wana, Sige, sige, Rod. thank you. Okay, bye-bye. I-mute mo. Mute. Pangasim wayaan na tawan ayaten amarik na nupanoy nuyan tapakabasula waya anak bareng makasarakan Adam sa bali anasarakan kandat kong makadena nabara agek na nabauken ka waya anak bay anak amakasara tawan ayaten amarigna waya anak bareng makasarakan pangasim agriing ka maagkaunayen no kumpet ka no aglibakak duatag sa gawan waya anak tapnon makasarakan Waya anak ka. Tapno makasarakan Palubusan na, palubusan na. Yes, agad ito mga pangablao balong. Ayan na. Idol pa shoutout man Tolentino family from Caligyan, Burgos is Isabella kan request naman dyan ingkaman paborito akan talaunay ko na. Ayan. And more prizes ito nagsubli kami apo. Kabayatan na dahil ipay ket pamagpagalaeng. Dumngeg kayo nga nalaing. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned Yes, and the whole katropa, villa. Rainier's Private Resort, with you, and for katropa inquiries and June with katropang reservations, JM, please sila na po, call numero ng programa, Adda ka naman ng 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Kung ano, dito Resort. pa-request man ka no, idol, yung damag man kang ka-request ni Papanggo, Orlando sa Monte, madam mga tindigay nga naka-endayon, madam mga from Santiago, Adda kami Baluarte, Manen, Brooks, si yeah. 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following. Still watching, of course, Kabsat Nilda De Leon. Hello, ma'am. And Tolentino Princep. Idol, shout out ko man, Tolentino from Caligyan, Burgos, Isabela. Can request ko man na Jay Inkaman. Paborito. Inkaman. Okay nga, Rod. Ato ka rin naman, dito Inkaman as requested. Tatepe lang, dito nga request na Inkaman. Okay. Inkaman. Dito yung abo, para kita ay managtarabaho mo lang ito nagtibalay. Natungpalan tiara pa po ang mga asawa. Itikap-kap na kak analap sa arong marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan ang namseg nagmaris raban usipid na labaga. Sumunga ti altar ay nagsuwerte akong kunada. Pisang titrahe na butaw ti bukop na ay naghalap-lapa na. Kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Inkaman mangisa ang halpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglaba ket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silekta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natumpalan di pa ako ang mga asawa. Ang sabali metin titulong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsadat ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman pay aglaba ket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken selekta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natungpalen tiara pa ko ang mga asawa. Talong tibungan ni ayan ayat inan anu sa plata. Siya kung tinamaliw ta siyak tinangayat na pintas nga asawa.
Gapukin ni ayat ay takdera kun iti pamilya. Inakman Mangisa ang kalpasan nga inakman pa'y asagat ti paraangan. Inakman, inakman aklanga, inakman, inakman aklanga, inakman, inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina ken silekta. Inakman aklanga, inakman ay naglaingakman. Ay, good. Sing aman lakay. Okay. Ay, wait. Inak pa siya na giti anak. Inak agpalingke. Inak balon na giti agraraab. Inak pa akasan na giti nila baak. Sakto sibukan na giti gumamila agulak. Inak pa itaram ng tagripaw. Na sakto wala maringat ng kagsakdaw. Ay, sus. Inak pa bandil. Lura na gaman na kurista. Na makadominggong tayo. Cutics ni Bakay. Very Yan. good. Tamay ko na. Very good. Yan. Congratulations ulit po dito na nga bagitilo. Dito tayo nga 200 nalodakon. pesos. And ato iti text messages. Ay, si mong ba gayam na ganito tay. Okay. Sorry ta, kaya nga napili. When, okay. Tatno sa bali lang iti nangaba kag inaramid mi nga random apo di panang tiliw ko. Agsaw ka na. Ayan. Good afternoon mga idol. Pasyarot po lahat ng Kolobong family. Dito sa La Paz, Cabatuan. Isabella watching from Singapore. Maraming salamat. Diyos tiyag ngin. Amanong Jun. Kineding JM. Granay Colobs TV. Ayan. Idol Rainbow Vlog. Ayan. Ngayon pagkamalam yung karuba. Shoutout sa lahat ng taga General Aguinaldo. Ramon Isabella. Number 1 sa Balota. For beautiful magat dam. Kuna na ba? Ayan, magandang tanghali po, June and John Mark. Pakibati pong mga taga Burgos, Ramon from Tita Tablada. Isa po ako sa mga taga-subaybay nyo. Salamat po. Wow, thank you so much. Leticia Sanchez, ayan. Ato iti konak Marikoy, kung kuna naman. Shoutout nga po kay Anthony Chologo. At sa apo ko na si Althea Lay. At happy birthday pala sa kapitbahay namin na si Pedro Druha ng Cala West. From Violeta Dulog. Okay, as requested earlier by LV Sebaste, dati tiket na kanong Magandang hapon. yeah. Wala nang iba mamahalin, tanging ikaw ang mahal sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim. Ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang kaligayahan.
sa akin. Ikaw ang ilaw sa gabing madilim. Ikaw ang lunas sa aking suliranin. Ibang-iba ka talaga sa lahat ng nilalang. Ang katumbas mo'y walang hanggang Ayan, apo, kitay kahit na apo tayo karoon iti brand new car. Ayan, please get in touch with us. Tayo kanta kayo iti iturong ta kayo iti kasayaatan na po nga agpapabulod iti car loan. Agpapabulod mo na agpapacar loan. Ayan. Wan. Di kalakaan apo as far as computation is concerned. Kalakaan agpa-loan iti car, agpa-car loan. Okay, kumablao ka na mo silpuanan tapos ka nung mali yung ipagkata. Naimbag nga walang karoba from Jam Fed Instrumental. Pasyarat po, kuna naman ni Dimpong. And nabasag na kita tayo na eh. Idol, si Siwit Man, kuna na ni ni JP Pason. JP Pason. JP Pason. Medyo nasakit nga tila pakaya ko kada gito ipaulit-ulit nga si Siwit pero nangingarot so di kaya nga mga gani so nga itedta okay at ako masabaling nga version. Anong color ng car mo, neighbor? Okay, it's a silver actually the J silver metallic and silver metallic and agtipid ka no isuna for 5 years siyempre 5 years to pay the jay so nga han nga gumatang teorya niya. O nagmirmiryin na dati ubingin. Okay. Good afternoon, Mark David Garcia.
sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Nung lumawaak, boroboron ko. Sumurang nagamanyo. Tasakon, di nampak amo. Sisiwit ko, sisiwit ko. Nung lumawaak, boroboron ko. Sumurang nagamanyo. Tasakon, di nampak amo. Aha. Apit aha kung naman. Aha. Dahil ta, request na niya. JP Pason. Wow, sisiwit. And ado mo lang din nag-request sa tayo pero hantangan na paagan nga dagos. Wan. Kasta nga rod. And no, damot ti request siya po nga mi pa nga na kansyon, nga amumi nga kansyon, nga mi pa nga kansyon. Please feel free to recommend it apo tabakano naliwayan milaan. Nagiging pangablao yung nga nalabsan mi kasi dahil hamimet nga ma-perfectly read amin, basa amin. I-comment nyo lang ulit, i-copy-paste nyo lang. Okay. And the easiest way is ibabad nyo 2 seconds na dyan, batog tirama nyo dyan ti dating message nyo, and then parang da copy text ko na sayon tumula ipigka da dyan ti comment section. Paste. That easy. And pagpaspasensya nyo abo, malabsan mi, ta siyempre Adda lang kasi nga talaga nga pasama ka tayo nga maiwasan. Pa-shoutout sa Upland Oil Incorporated Family. Yan. Naimbag daw tayo aming kailan. Kung naman ni Raniero Barce. Hello po Kuya June and John Mark. Blessed Sunday po. Pa-request po ng Zombie Bayang. Ayan. Bayang family from Tifon Quirino. So, inuulit na tayo. Naimbag nga malam nyo. Karro ba? From Feli Mindaros and Nel Camante. Naimbag nga malam nyo. Apo. Kung naman. Ayan. So, balong, Mumon, request Zombie. We have to give way to this one. Yan, tapno, amin sa pasa, padasintan, at unless talaga nga hanta nga kayang, no, kasi nga kayang-kayang, ay katira. Tagarote ko na ta? Lyrics na? By the Cranberries. Another head hangs lonely, child is lonely, taken. The violence caused the silence, who only mistaken. But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they're fighting with their tanks and their bombs, and their bombs, and their guns. In your head, they're crying. In your head, yeah. Zombie, 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 hey.
The violence causes silence. We must be mistaken. Is this same old thing since 1916? In your head, they're still fighting with their tanks in their bombs, in their bombs, in their guns. In your head, they're dying. In your head, yeah. Zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? In your head, yeah. Zombie, zombie, zombie. Hey, hey, hey. Oh, 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 yeah. Okay, that's it. As requested. Muyumutan. O rin ang nariga nga kansyon. Ang mga narigat actually, pero it's none of our genre. It's out of our genre, but we have to do it. A request nga Rodmat. No kalikagom, iti dumdum nga ited ingga na kaya. O, di kati. Uy, mataduda 99 viewers. Yeah, Today, tatay 101 tayo eh. Oh. So keep on sharing our videos. Thank you Agyaman so kami much. po. Yan. And anak ko na ni Daniel Official TV pa shout out watching from Al-Khobar, Saudi Saudi Arabia. Wow. Diyak pa'y nakadanon dito nga lugar. Kayang-kaya mga idol. Zombie. Yan. Ado, iti teamwork nga kaya ni JM talaga man. And we have another caller on the line. Agur ka tayo sa rekulang. Good afternoon, kabsat. Mga aldaw mo, sir. Sino detoy? Mila Villar, sir. Mila Villar of Barangay Rizal, San Rizal, Alicia, Uwin, Isabela. Okay. Kat, adala ko mati, kamusta? Dita kat? Nasaya at mutlat ta, sir. Adang artiri ko, adati kumusta ako ma? Sino, sir? Ni, kumusta ngay ni kwa dita ni King Victor, King Gaspe. Gaspi, sir? What? Ay, mayaman na kita, sir. Apo, Diyos ko. Agiwaras dantong nga tadag ito eh. Well known na kita nga family, sir. Itarizal. Okay. Apay si kayo, handa kayo amo. Amang, sir. Villar family. Okay, magkasya, bilyar ako kukwayo ti ano Camellia. Camellia Homes, di ka di. Sir? Ka-affiliate, sir. Okay, nga rin gumablaw ka, nakabsat Mila. Ang request ako, sir. Christmas song, sir. Isagot ko aming kanyayo dito sa istasyon. Wow. Family Villar. Family Choco. Family Kakayan. Family Parong, sir. Aha. Nang runa ti pamilyak, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Ayan, nagmayat ag-request da iti Christmas song. Iso nga tumira taman iti Christmas song balong. Christmas song. Christmas song. Ugor ka. Aha. Ito ti Christmas song. Ano kayo mo kantaan? Kumoryo. Okay. Traditional Christmas song iti kantaan tabalong. Okay, ladies and gentlemen. Oh. Merry Christmas. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing the joyous strains. Gloria in
excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspires your heavenly song? Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, our newborn King. Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Hindi oras ka barangkayan, alas 2:03 timale. Magsubli kami. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency
para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, the 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Okay, accept sa balita kini pagayam nyo. Katropang June with Katropang JM. Dito lang po numero 1 ang programa. Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. Esmati mo na naibalikas na po. It's not good. Okay, good afternoon to Sir Giro. Ayan, pakibaba po ang kwelyo ng damit. Huwag ipapahalatang kagagaling sa matinding bakbakan. Okay, once again, good afternoon to Katropang Giro. Pakibaba ang kwelyo. Hindi nakikinig. They're talking inside. Anyway, JM, katipay lang. Nandama kang canvas, iti seat cover and the rest. Hindi kita rain visor. Anapit, hindi kita accessories, iti lugan aya. Medyo nakakalungkot kasi after buying a car, yan, masapol mo pa yung pundaran na ganito doon mga accessories na talagamat. Okay. Pabati man Uncle, Family Agustin, Family Hombre Bueno, Family, Afalia Family, Marquez Family, Melchor, from Valdez Family, Chavez Family, Tulyao from Daniel Agustin. Mali baliktad na dyan. Afalia Family, Marquez Family, Melchor, from Valdez Family, Chavez Family, Tulyao Family. Okay, nagkatuta nga talaga, man. Okay, kita kalikaguman na nga din ay mga ganda jay kusilapan ka nga awanti kaya't nga kusilapan ni JM tatay. Ajay lang karo ba mi di jay. Joy, somewhere out there. Somewhere over the rainbow. Okay, then yung po request na tatay nga Christmas song. Okay, nag-drop iti viewers and Merry Christmas already. Kung nananig kabsat Nilda and Feli Mendaros, Merry Christmas. Kada kayo amin kabsat. And Benjo Lamigo, good afternoon. Pa-request man Rivers of Babylon from Qatar. God bless always. And watching from Hawaii, pa-shout out po. Alieza Zia, kung na natoy. Mahalo for watching. And John Fred Estamentel, kayang-kaya mga lods. Okay, dapat kayong kabalong. Okay, they're requesting for the song Rivers of Babylon. Actually, it's a religious... Benji Lomigo, tinagan na. Jai? Ayun nag-request. Okay. Lady Queen TV. The Pet Lover. The Pet Lover. Anya nga tamot nga pets iti kaya na. Actually, I have a difficulty in raising my dog. Nagang dod. Dog food ba? Oh. Ay, talaga. Kaya kumamot iso na nga ayaman na kang kanayon, put him inside the house nga I cannot bear the odor. Na dog food talaga, talagang kasiyang. Mga rod, iti ipakangko kanya na dogs. Cat food.
ang kabailan ti agong ko nga ang huton di kasday nga aso. Nag-ang. Sobra. Nag-ang. Nag-ang talaga mo. Okay. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remember Zion. One the wind gathered carried us away on a captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? One the wind gathered carried us away on a captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Sintonado man. Sintonado version man. Sintonado. Wow. By the rivers of Babylon. Basta. Apo no kasati. Yeah, we wept No kasati singer nga guest when we remembered Zion. Alright. Dipper. By the rivers of Babylon, Apo. there we sat down. Yeah. Mati magkarot matiis ka. Nasaki mo ngorti lapaya kaya nasaki lapaya. Aha. Ato lagi jay in the middle of our performance, umay ko isuna, umay panjili ko tamin. Tas mabalintag kantabos ko nanon ko kanyami ka amo. Kaya mi ko mga ibaga nga saan ang mabalin og perform kami kasya like nadatikan pagkanta aming bigla nga mapanjiligod nga apo unto no kanta kayam ko adayo isuna jenti tokar. Ano ata kay kasi nga taao nga pakiri na dagat nakalala ingda. Yan. Shout out to Ma'am Kumare Carmi Verso Ruiz of Maestro Food House sa Jaya Balatungan, Santiago City. Kastamatan kini Master Marvin nga asawa na. Wow. Dagiti Endo Rider nga agasawa. Yan. Meligdag motor. Ayan, sigurado ka nga isuda pa ilaang. Wan isuda palaan. At ang amin tagay hang agbaybayag kas laking ka. Iso nga sagbay nga kablaawam da may isa ka sigurado nga isuda pa Kawan ilaang. kinablaw may isuda nga duwa. Okay, Karod. It's a beautiful Sunday, ladies and gentlemen, and this one goes out to all of us. Happy Sunday, everyone. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park.
Ada yang ngatiro na. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Yeah, it's really a happy Sunday. And hello, happy Sunday. Dandanin, ti Paskwa, isong request mampaiti kanta nga pang Pasko at Balasyo Taaw. Jak amo no kusto, dati title na Salamat from Cheating 1982. And J. Lord Samonte says, Jerry, paragip ko lang mga idol, kanina pa request ko. Kaso mo di mo makita na, can you thread back his, ni J. Lord Samonte. J. Lord Samonte and Cheating 1982 is requesting for the song Pasko at Balasyo Taaw. And may sapahin ni Pongkoy Carrera. Mabalin ta request ko, usual. Damagek manken ka. Ay, damagek manken ka. Kanso ni Patrick Huffet. may ko da dyan. La Musica. Okay. May isa-isaan ta nga rod. Ano tinunan ta da jay damagek manken ka. Some sort, a part of it lang di kantaan tata. Nakantami nga medyo cactus ta tayo first hour. So mababalbaling kat music of the same music kat iwasan min agsaronutan. So kung arod, damagak man in John Mark Pastor's Brand New Cars version. Wala pa nga. Kaya baga nga kukuha mo. Damagek manken ka, no ay ayaten nakmetlaen. Tangamin jakap-kap na kan, no bisika, tay mangisawan. Adu sayang guseng, kasaladin at paggugustuhan. Takino ng kanpay, jak may bagay tasaliyang. Damagek manken ka, sinutpud no nga datapuso. Tay kadi madamdamag ko, wenno siyak miman, anano mo piman. Kaya't ko lang manigurado, kaya't ko tay napaypayso. Tararigat ti maikulbo, no manglimlimo ta ayat mo. Anaya ka di apayso, alugar tuy ayat ko. Anaya ka di ka ikariyan, nga pudno unay apuso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko, biyag ko, kinaulpit, tanakem mo. Manken ka, sinutpud no nga datapuso. Ay kadi madamdamag ko, wenno siya piman, anano mo.
paiso tanaring at di maikulbo no manglimlimo taayat mo. Patrick Hobet. Hobet? Hobet. Hobet. La plus sur les toits, c'est la musique. Les heures de ta voix, c'est la musique. La musica, C'est le vent, c'est l'orangeolette. La musique, c'est un sample brodé. Un vol de Hoda qui faut la vibrer, qui nous fait rêver. La musique, si tu suis les solides d'un aveugle, il est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je me vois, des mondes de merveilles sur un d'amour. ah señorita, c'est la musica. Te rêve vers moi, c'est la musica. La musique, c'est le monde et c'est l'orangeolette. La musique, c'est un simple mélodie. À vol de ora, qui fait la vivre, qui le fait rêver. La musique, si tu sais les solides d'un aveugle, ici la foi qui chante à mon oreille. Dis que je me vois des mondes de merveilles sur un d'amour. La musique, la 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 la. La musique, la 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 la. 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 La musique, la 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 la. La musique, la 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 la. 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 When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay, I see the fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Di sana di pandemic.
Yung naka-brief kasi naka-boxer short. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play now and then, yeah. When our love is clear and bright, it's a way to see the light. There's a fire in our heart now and then, yeah. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it either way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Do it, we still do it night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it either way. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Dahil karon nga sonata. Kinaglepasan ka alas 2:31. Anak ko nam. Dahil karon nga sonata. Kinang lepas tayo oras tayo alas 2:31 iti malam. At Yes, subli kami, katropa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Exciting! Talaga nga exciting ta. Manalong nga turo na. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. ko na makikinaado ti babayadan. And the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Anyway, Mr. and Mrs. Ronald. join us for the last 30 minutes of our show. And no hami man na napatkan na po, kita kadigagom yung asunsunata. Next week, adda kami Manen, nasapsapain yung to apo. Taparbaring no isuto mo naming makabasa kan na makansyon. And kung ano dito ni ating Sean May Libed. Hello mga idol. Papati naman po kay Lolo Pedro Libed ng Rizal, Alicia Isabela. Hello ka Pedro. Open pa ads ka no.
Ayan, normal Wala scene na normal yan. scene na. Okay, tatay, naka-open talaga mo ito. Sorry naman. And we have a caller on the line. Tatay, nagidap. Apa yan? Pimakada ka mo nga sigod na. Okay nga, Rod. At adumanon ti nagado nga paggastuan isarting ko man latay scrollan ta nagado makikita nga for sale ras kung kunana. Okay, I guess tumawag ulit di jebe sa kang pagayam tayo. Okay, let's get into the line. Hello, naimbangal daw. Hello, Sir John. Ay! Po lakonak laka. Diyos ko na pang ka nagkampanya lakonak. At Harvest Festival mi gawin tayo, Sir John, kat medyo naladawan talaga kasangsang patko. Kiti mo nagpista kayo man ni Dain? So man, dinuminggo kayo pista. Harvest Festival ti church. Ay, church. Kano barangay. Bali ti barangay. Anati simbaan nyo kadi kabsat. Methodist. The United Methodist Church and Barangay Rizal, UMC. Wow, United Methodist Church. Okay. So awan ti patron da so nga sa United Methodist Church. Okay nga Rod. Ket happy fiesta nga Rod kada kayo dita Methodist Church iti Barangay Rizal. Thank you, Sir John and John Mark. Yes. Thank you. Okay, barbaring napanditan ni Pastor Sagadraka. Well, nadali sa Pastor Sagadraka, mamumi. Oh. Nabayag nga na tayo na jayon. Well, mamumi. Namumumayon ay kuwapay na destino pa kidi dito. Oh. Pastor Sagadraka. Ano tayo first name na tatayan? Hangko lang marikula na Sir John Tadula ti na ngamjay Sagadraka popular ngamjay person name na hangko ka. Hangko nga matandaan. Kaduda gamit ti pastor nga na destino. Okay, at dati 300 load mo na may bagam tinagan ti asawa na agbilang ti 5. Nay. 1. Sige tayo. Muna nga gamin nga pastor sige kwalakan na hantaan latan na Sir John ngam talaga jay sa Sagadraka mok nga mahang ko kamo digay ko na family na. Okay, itinagan ti bagat na ket Leti Sagadraka. Leti Sagadraka. Sige. Okay, ni Pastor Sagadraka. Nalipatan mo ti first name ng aminan. Anyway, iso ngamin iti landlord mi iti Chichage. So, Chage. Okay. Well, Chichage na district. Gamin ka area ti Chichage kan area San Mateo di kuana. One laun. Sige nga raw, kablaawa mo nagdi-line up mo apo kabsat. Umuna-una ay kabdawang ka iti nagasat ka na parabor ng aldaw mo. Then kastamat ka iti padang agdang-dangag kun kada kayo aminan nga dagiti taga Rizal ka barangayan. Kablawang ka rod iti ingungutan ti biag. Ti pare Camilo Joko ni Mila Villar pay basit lang ti kuana tatay. Josh Alvarez, Lolita Cagayan, kini Margarita Farong, Elsie Valdez, Reming Sacol, Johnny Asuncion, Carla Gaon, and iti grupo di samahang masayahin ni LVC Baste and ni Carol Gamay. And kita apo kay Biskaya. At gumutot tayo ni Sian Libid, Saisan Libid, kani Raquel Libid, kan ti tatangga ni Severino Libid. Gaya talaga, memorize ko. And Neng Andres, Flor Andres, and Lolita Ordinez, and Parong. Rosie Calawag, and Verge Abilino, and Norma Ramel, and Lalen Mare, and Marijoy Pascua, and Meli Lagmayo Nasyon from Benito Sulibin. So, kablawang kayo, itinaga sa tunay nga aldaw, itong may sa kada kayo, dan kada kayo mo namin nga padak agdang-dangag kangarunan dagiti kabaranggayan nga taga Rizal. Thank you, Sir John. Christmas song kuripot na ninong. Hindi mo dito kuripot na kandidato isoti at kanya. Dati na potaryo nga kuripot na kandidato okay lang. Ang awan tigas Jenny. Okay. Digaro Wino Feliz Navidad lang nga Sir John and John Mark.
Ay, sige nga Rod, Kabsat. And kuyang, kung naman lang yun, mas appropriate ng awagan ka ti kuyang. Oray no dagita Kabsat. taw tawag tayo kan awan ti diferensya na diya ya kasla katro pagarod latan. Puro, una muna nga talaga, mate. Okay. Nga Sir Hill. At least, mating agkamali nga awagan ti Sir Hill, Sir John. Right. Sige nga Rodan. Okay, thank you. Yan, sabali ti number na tani Yan, kablawan taman ulit ni Kumarem nga ni Ma'am Vinalyn Domingo Eugenio. Buibuhay da kano kanianak na nga ni Justin Mark. Ayan. Justin Mark, hello. Good afternoon. Okay. Thank you for the pass approval. Yeah. Yan, kadagaya po kayo na Carlone. Mapang kay GPS Bank Santiago, sarakan nyo lang po ni Ma'am Vinalyn Domingo Eugenio, Branch Manager. Para kini Parom, datoy. Para kini Justin Mark Eugenio of Makalawat, Kabatuan. Sabik ng mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit uhaw, sayaw-sayaw, bakit ikaw di bibitaw, sayaw-sayaw, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at siyuin ka. O aking giliw ako'y iyong kahit pa matalisod na pagod at bumigay ang tuhod di ako hinto. Ikaw aking dulo, mawala man ang anino ko, nandito ka o ilaw ko. Bakit uhaw, sayaw-sayaw, bakit ikaw di bibitaw, sayaw-sayaw, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, umiiyaw, nalulunod sa kada talunod ng pagkataon mo. Nagkakatulan lang tula, bawat ikas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit uhaw, sayaw-sayaw, bakit ikaw di bibitaw, sayaw-sayaw, laging ikaw. Ako'y giniginaw, halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. John Feliz is requesting the song Close to You.
by the Carpenters. Okay, let's do that thing. Pero kung mga rin dajay, pero kung mga dajay, bibirukan na close to you. Where I'm, pambirukan nga rin na close to, right? Kita ni Ma'am Benalin. Close to you. Agar ka, sabi lang kumata, makita ka na. Ano, pita si computer da. Sino? Hindi ko maaaring naka-computer da. Oh. Wow. TV nga takul. Okay. As in... 80 inches. Wow. Hanga pang manager na dyan kas the 80 inches. Ano nga eh? Pang utility worker lang. Ay, no manager. No manager, dapat kayo ako na dyan. Ay, LED wall. LED wall ko Ay, pang utility, data pang gwardiya TPS ba? Diba? LED wall karo da dyan, LED wall. Sumungsungod In ka zoom pang- na lang ya, in zoom out na. Ay, zoom in ko na kuma, zoom in. Close to you, ano? Close to you. Why Tabiro ka do na. I suddenly appear? Okay, close to you. Oh my Close to you. Dun sa Gcom ka nyo. Ayan mo. So, ano ko nga ma-identify. Ako Anyway, sagyaman kami amin, kadagiti buy-buya pelaan, kas kini Mama Venaline. Yes, thank Ini you so much. John Feliz, Sean Milibed, J. Lord Samonte, Pungkoy Carrera, Dalen Valesa, GTing 1982, Lady Queen TV, The Pet Lover, Liam Bermudez. Ayan. Ano dyan request na to eh? Ay, ayatin ka. Nalpas na tayo. Oh, dati itong tawag. Aha, baka kumablaaw no aday baga na. Yeah, baka day baga na kita yung tema ni bakit ko, baka na ibabain na man dahil. Hello, good afternoon. Ano ba data? Naka-online kami pala. Ano, day baga? Kumablaaw ka? Agor ka nga titipag. Amo na mga dati programa sa tumawag di ka di. O, si Kamati. Close to you. Okay. Ayan, naisuna. Ayan, okay. Ayan, naimbang nga malam, Kuya John, Papatiman Family Takaban. Dito ya, Addalam Jones, kan para kayo manja, Faded Love When No. Hello, darling. Nice to see you. Okay. Oo nga, nang kumabiro ka na ta. Sige. Ayan, dito tayo natin mo. Yun o, yun. Aji gamin may sakit, di ba? Di ba aji close to you, tagamin kita dati ko na. 01 na. Trang. Aji ngay... Ay, hanga close to jay. Don't you remember you told me you love me, baby? Kung na Hindi, aji may isa. jay. Sharing horizons as a new of us. Sa bala, Jai? Ako mabiro ka na close to you. Close, we've only just begun lang kasi yan eh. We've only just begun. Okay, amang kita dyan tibangin nga kuha file. Ako kata. Maparigat ta. Kaman, ti babasaan mo ang balong? Awan, matan. Yan, close to you by the Carpenters. Please, thank you. Kung ano nagaroon ni John Feliz. Sige, matungpal deta. Matungpal. Kita mo ito, di ko anan, ajay lyrics nan. Eksakto damdama. Sa Facebook mo. Okay. Pasensya na po, medyo masapol nga kansyon mi dito kalikaguman tay balasan ko nga mga gan nga sonata ta nag-birthday nga riso na di. Biyernes, October 6. Yes. At to yan, iti sonata nga na for one, Close to You. Ibabata basit. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by?
decided to create a dream come true. So they sprinkle moons in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they learn to be close to you. The day that you were born, the angels sat together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Close to you. Close to you. Close to close to you. As we say goodbye, thank you so much once again. Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Just to know it means so much to me. What's the darling am I doing? Guess I'm doing alright, except I can't sleep and I cry all night till dawn. What I'm trying to say is I love you and I miss you, and I'm sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you, just for old time's sake. Let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling, may God bless you, and may each step you take brings you closer to the things you seem to find. Goodbye, Carboba. Huh? We gotta go now. Gotta try to find a way to lose these memories of our love so warm and true. And if you should ever find it in your heart now to forgive me, come back, darling, I'll be waiting
for you. Once again, ayan, next week Manen ako. Ayan, mauding nga sonata ni John Mark Pastor. Operator. Far across the blue waters lives an old German's daughter by the banks of the old river Rhine, where I loved her and left her, but I can't forget her, 'cause I miss my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look out towards the heavens each night when the star starts to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Ayan, talagang hanga malapadan na nabuti pa nagsardeng, pa nagtuloy dito oras. Sa pumakada kami nga talagan, last nga talaga daytan. So, bye-bye everyone. See you again next week, same time, same frequency. Same faces.